Impossible kugananya na turamutse ndamusabe mu zuba y'ivyiwe yegere ngaho imbere kugira ngo aturamutse ndije dufashemo akikaraza amashine cyane kuri Impossible amashine cyane Muraho murakomeye ko nabumva tuduza agasauti haguruka gato nta musaraba nabonye si mu rusengero haguruka gato haguruka wowe. This is Buja Night Comedy. Imana yomana tukabyine gato wacu DJ ndagusaba ko aho wemereye gusa twese iyo gusa mwatukirina utagereranywa uri nyenyeri y'agahore uri ikibare twahawe n'Imana uri intore urundi bwacu intore iwe wesha hanyuma ukunda twagiye kubagiye amahoro n'amahonda inyokozi zimereye ndetse ndakuhaye urabikwiye uri intore urundi bwacu intore igihugu cy'amavuzi intore urundi bwacu intore igihugu cy'amavuzi intore Ya biti, alume DJ mgenza. Ya biti yawe. Ya biti yiwe. This is Buja Night Comedy. Na mikrofoni hali. Ya biti ya DJ. Kameraman, iyi video tuzoyibona. This is Buja Night Comedy.
Yeah. Connaître davantage c'est moi, néanmoins, à mes connaissances de la langue française, ne faisait de fort, de va, oh non, oh non. J'étais au village, ce pourquoi je n'avais pas étudié, je n'étais pas considéré comme les autres enfants handicapés. Je n'avais pas l'espoir d'occuper le village parce que j'étais un handicapé. Et tout, mes physiques naissent. C'était le village, les étrangers, les bateaux qui avaient tendu à la radio. On se voit face à face. Chakitanguligwa choligiti mazimburikuye kirakoroka mazizuwa ryatse chakitanguligwa kitagisubira kurigiti bisu mutunga wanse kongera someka umva akagano uze gusunika twagiye dusunika rimwe n'abakobwa n'imiti mubizi Sunika